sini uthembela sini akasoze ajabulise. Kristu uyinkosi. Uyabusa. Bazalwane ngibingelele namhlekuseni egameni likaJesu. Amen. Sisabuka ifundweni namuhla letithathelwe encwadzini yaHipocrypha Wisdoms chapter 3 verse 1 kuya number 9. Njengoba sibonile bazalwane ukuthi lana sekakufunzile umfundisi lona lelivi lona litholakala kuWisdom likhuluma ngema-afflictions. Light will be their afflictions. Sike sabona bazalwane kuthiwa many of the afflictions of the righteous bazalwane. Lokusho ukuthi God has tested them like gold in the furnace. Kukhona lokuthi bathestiwe baNkulunkulu labathembele kuye. God promises of God, the Lord's promises unto the faithful. Kusho ukuthi not only people will be afflicted, konje nje laba faithful kuye ekholweni bazalwane. Sigijime siye esifundweni sesibili sibaseKolose bazalwane. Lesithathelwe evesini lekuqala from chapter 1 from verses 15, from verses 1, chapter 1 from verses 15 to 23. Yes. Khona la encwadzini yabaseKolose njengoba indvodzana engumfanekiso kaNkulunkulu wabonwa ngemehlo enyama futhi ngiyo yematubulo ayo yonke indalo. Ngobe konke kwadalelwa kuyo lokusezulwini nalokusemhlabeni, lokubonakalako nalokungabonakali. Noma ke kutihlalo tebukhosi nome kubukhosi nome babusi nome iphathimandla, konke kwadalwa ngayo futhi kwadalelwa yona ikhona ncane kwako konke. Kusho ukuthi bazalwane tonke tintfo time ngayo. Kusho ukuthi konke nje lokukhona emhlabeni sisekelo sayo kungengotsana konke kuvele ngaNkulunkulu. Sibona uNkulunkulu ebutsatfini bakhe, uNkulunkulu the Father, the Son and the Holy Spirit. Sibonga kakhulu kumfundisi neTolo. Sibonge kakhulu nakumake kumshumayeli asakhuluma ngendzaba ukuthi ayikakapheli indzaba ima-Easter ukuthi sicelebrate ukuvuka kwaJesu. Sisabe sibonga lichawe Simon lo wamfanele siphambano uJesu. Lokusho ukuthi namuhla solo siyabona la esona lesiphambano yona inhloko yemtimba wayo. Yona lemvudzane ingiyo inhloko yemtimba wayo. Libandla ngiyo lesicalo netubulo kulabafile kuze kuthi konke ibe yekuqala. Kwakuyintsambo nje nenjongo yaNkulunkulu futhi ahlale kuJesu ngebuNkulunkulu bakhe bonke. Bazalwane siyambonga Pawula la. Siyambonga umnangu Pawula longcwele la ukuthi asikhumbude tithembiso taNkulunkulu. Asikhumbude ukuthi nje lethembiso taNkulunkulu, dithembiso nje taNkulunkulu akusinje dithembiso taNkulunkulu noma ngangibani konje kulabangcwele. Bazalwane sisaqhubeka siye kuze kuthi ngaye abuyisane netintfo tonke letisemhlabeni naletisezulwini ngengadi yesiphambano sakhe. Abuyisane letisemhlabeni akhe kuthula ngengadi yesiphambano sakhe. Nani ke benikadze nikhashane naNkulunkulu nititsa takhe ngemicabango nangemisebenti yenu lemibi. Kodwa nyalo uNkulunkulu sewubuyisene nani ngekuchitha ingadi yaJesu esiphambanweni kuze kuthi animise ningcwele ningenasici ningenacala embi kwakhe. Lokho kungenteka kuphela nangabe nine nihlala ekukholweni futhi nisekelekile nisimile
ninganyikanyiswa lutho ekwethembeni kwenu livangeli lenalitfola naliva lishunyayela emhlabeni wonke jikelele. Mina Pawula ngendiwa ngaba sikhonti salo lelo vangeli. Siyabonga bazalwane ukuthi konke nje lokhu kungenteka sinaso lesisekelo lesinguJesu Kristu. Ngeke sinikanyiseke ngoba yasho la usiloko kungenteka kuphela nangabe nini nihlale kukholweni futhi nisekelekile nisimile ninganyikanyiswa mfowethu. Sithembele nje kuNkulunkulu. Ngibonga nje umhlabelo ukuthi ithemba lelikhulu lisenkosini. Nelivi la liyasho nje silethemba lethu lisenkosini. Lokusho siveke ngesinganyekiswe bazalwane. Ngilosho inkosi mfundisi ngiyabonga. Amen. Ithemba